Shofe umva tugende se umva tugende kuna kwani umva mubwire to reba amakuru ko nari kuvuga mu minsi heze twarababwiye inkuru y'abantu bafatiwe ku mupaka sasa inasema nini surabie bari kuvuga yuko hari umutwe witwaje intwaro ugiye gutera hano ku mupaka ngo bice abantu tugiye tugende rwose twende uwo mugabo ivyo uri kuravuga ngo biriko bibera he mada wimbaza ibintu bya cyane abantu bari guhunga nawe uri muri urwo ngo nibiki kunda uri umunyamakuru yego ndumumenyesha makuru muki none se ni gute wawe uri kuri televiziyo hano turi kukureba ku makuru ari live ukaburi hano muri taxi ariko ivyo uvuze nivyo je ndumumenyesha makuru kandi nkora kuri televiziyo nyene ico namwe turavyemeranya yuko ntashobora kuba ndi live ngo nongere mbe ndi muri taxi mu mwanya umwe barashobora kuba bariko bakoresha ama reportage ya kera cyangwa bapirasa ama image hakiri mese kabisa ulikosha nipata kweli kuzumva nanyi nuko nabibyumvi mimi naanza amini maneno mabare yenye na mbele na nyuma unatani toa turo mabare yenye haiko hata ya vile muri bino bihe ibi bihe by'umutekano muke muri aka karere mugerageze bashaho amakuru muronka mubanze mutekane mutuze umutima hanyuma mwiyumvire yuko ivyo bintu bishoboka cyangwa bidashoboka hanyuma mubone gukwiragiza amakuru none nk'ubu unyi ibintu utanze utazi yuko ari ivyo umva none rero aba bantu ngiye kubanyomoza ngiye gushyira comment munsi umva mada nishaka nifate selfie turi kumwe mbereke ko turi kumwe hano noneho tubanyomoza kuri bihuha ndiyo kabisa ariko ubwoba nta kintu butakoresha we ubu bari bankuye umutima nanjye nkawukura abandi ugasanga abantu barahunze kubera amakuru bihuha koko bandikiye kabisa bambiye kweli